Masaya at magrasyang bayong banwa at panawuning kapaskuan, hingbalang metong kay katamo. Kaniting banal kapag masusyan, iabetala po ka rin kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Paraking kapasalamatan, daring pamilya ng Cisardas at Luz Medina, Metacon Exclusive Group, at Romulo and Doris Almario. Paraking kay Baitanang Janelle S. Pineda.
Para king espesyal a intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Rachel Ann Tolentino, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Marie Chris Paldeng, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Leila Abiog, Maria Cristina de las Armas, Lydia Fuentes, Trina Diazon, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitri, Catherine Paldeng, Rica D., pamilya ng Nenette Valdecantos, at Caroline Gimutea. Para king ligtas ng pamaglakberi Jason Sanchez, Michael, Hannah, and Liam Samuel, Harrison Sanchez, Jess Calbang, Aris at Christina Gamboa. Para king malagwang kapadanan at kaligtasan dari Among Norman Vito, Among Francis Dizon, Antonio Simbol, Cherry Cacnyo, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Felicidad Messina, Gina Torno, Demetrio Simon, Pio Cesario Pingol, Olga Mangalus, Merla Mangalus, Godofredo Ibarra, Marilyn Mangalus, Anwil Rafael Sampang, Angela Barlin, Familia de las Armas, Familia Barlin, Josephine Palafox, Baby Liam Samuel, at ding sablang kapatadtang masakit. At para king alangangang kapaynawan daring kapatadtamong ngeyang ubiye, Dinorma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Pamphilo Masangkay, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Maria Pamintuan, Onofre Villanueva Sr., Lorenzo Diaz, Marcela Bondok, Ricardo Encorazon Manyalak, Belia Misiano, Jose Tañedo, Jericho de las Armas, Salvador Santalices Dafit, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang ala ng makaganakapa karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasaning balang metong kekatamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapadanan daring kapatadtamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwado, ring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kekatamong eganaganang frontliners.
Napubuli yung ligaya at glory. Yung malago ka rin tayo. Yung glory. Yung glory, ligaya. Ligaya. Ligaya na po. Ligaya na po. Glory yun. Ligaya na po. Kaya ikay. Lenny. Lenny. Good friend. Wow, Santo Niño. No, huwag kang tatasan. Naranin power. Hindi dagdagan na po. Apat na po at hindi siya na kayo. Hindi pa na. May pa din ako ulit. Nakakatakot eh. Sunod naman. May bahay na siguro. Kaya Magpupus ko yung para sa second as Sunday, as Wednesday. modern history of the As Wednesday. pag-aralan ng mga ating history at ating history electoral Kung pag-usapan tayo at yung nasa meeting daw after meeting tayo at yung nasa sabuling. walang meeting lang. Sabuling. Meeting na
Kamusta yung meeting? Ano ba klase ka? Kanta natin, kantahin natin sa ulang. Masayang balitaku, ibalik yang gening-genging kala paglikasyon. Sablang anak ng Diyos, lusog tayo kituna, uling ibait ya Jesus, manalangin tamu, pasalamat kinipa, salamat kung ibait ya Jesus. Tayo ka rin ang kakanibiyay, ikot magkakera, makabalot kinlampit, king siyudad ng David, parinting Bethlehem, sulong munta na kayo, lalaman Ingilu. Sablang anak ni Diyos, luksod kayo kituna, uling ibait ya Jesus, manalangin tamu, pasalamat ingit pa, salamat kung ibait ya Jesus. Ang manalain pa, puso minit mong saya, sinlagyang ingeni, italaning mayong din, karing sablang tao, karing sabrang nelaman, pagkaring ng mayapan, pagkaring katuwiran. Sablang anak ng Diyos, lusog kayong tintuna, uling ibait ya Jesus, manalangin tamu, pasalamat tingin pa, salamat kung ibait ya Jesus.
Anding bato nga pamilya ning Diyos, mitipon-tipon damuhan, king lagi ng ipa, amponing anak, amponing banal nga Espiritu, Amen. ing grasya ning ginudamong Yesu Kristo, ing lugo ning Diyos, ating pamakiyagom ning banal nga Espiritu, manatili asanang parati kay kayungan. At kaya kaantinurin. Kakaluguran kay met mong kapakumbaban at king kataymikan daring kay kadamong bilubluban, ganagandalangin at sisyan ding sablada mong kasalanan. At aduan tamo king Ginoo ing kayang kapatawaran, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyag kastaya po ngayon miyag nanagnan ng kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapinanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo ko King Diyos, aginutamo. ing Diyos sa mayupayang tuto pakaluluwa na gadamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na gadangan sana king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Nakapaligaya,
Manalangin tamo. O Ginoo malugod ming Diyos, itugtog me kay kami ing banalay Espiritu at ini pakang Jesus, inyang may binyag yaking Hordan, at minandabe kay yaking biyena at kamatayan. Bustan mong ing Espiritu, pangisnawana na king katimawan, king takot at sama, king api ning kayang lugod, king sikasig, ning pamanalangin. Pagdalano sanang pamisan metong, ding kay kaming komunidad at panimuna na kami king king misyon, agawan lang anak na ringay ganaganang tao, banpuryanda ka at pasalamatan ding sabla. Itingan po adon me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Isaías. Nga nang sasabi ng Ginoo, o ini ing kakong talasuyo, akakong pasiknangan. Ya ing kakong pinili, at kaya binakong matula. Kitmuan ke king kakong upaya, at king balang bansa, idalana ing hustisyo. Eya kulisak, ni itasman ing siwalana, at magsalitang masikan karingdalan. Ing mebalbal at imbu, ene paklian, at ing undap-undap asulu, ene patdan. Karing sabla, ipababal na ing hustisya. Eya milako kapanayan ni minalug, at itatag na ing hustisya king yato. Ing turuna, panayan daring bansang atsuking marayo. Ako ing Ginoo, ing minawos at migkalub upaya keka, ban ke kayang pasiknangan matupad, ing hustisya king yato. King kapamilatan mo, gawa kong kasunduan karing sablang tao. King pamamilatan mo, ipababal kong sala karing bansa. Ding matara ding bulag, kaya kalang ibuklat, at ibulos ding atyu pakaluklok, karing maralumdum asukulan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, dalit apakib. Pagkalubanan sanang kapayapat Ginoo, kayang balayan, ulitan taya po. Pagkaluban sanang kapayapan ning Ginoo, ing kayang balayan. Puryan niya ing Ginoo, ikong king banwa kayang lelangan. Puryan niya, uli na ning kayang ligaya at kayupayan. Lagyo ng marangal, sukat siyang parangalan. Ing Ginoo, kaya kayuyang samban, potang pakit ne kayang kabanalan. Pagkalubanan sanang kapayapan ning Ginoo, ing kayang balayan. Ing siwala ning Ginoo mararamdam, baboning danuman. Ing siwala na kakabling king malapad adanuman. Ing siwala ning Ginoo mayupayaya. Ing siwala ning Ginoo mitmuyang kamalan. Pagkalubanan sanang kapayapan ning Ginoo, ing kayang balayan. Ing upaya ning Diyos, duldul ing kawangis na. Kabang kilog ning kayang templo, ing Ginoo puryan ye, ngararing tao. Ing Ginoo aride, patiring danum ang mga lalam, ariya king kapilan paman. Pagkalubanan sanang kapayapan ning Ginoo, ing kayang balayan. Pamamasang iba't, king libro ning tapat daring apostol. Nga nang migsalitang Pedro, ngeni ko tunay akakilala, nung makananong ing Diyos ay abyasang mga biran kenuman.
ing ninumang taong ating takot king Diyos, at daraptana ing matulid. Karapat dapat ya arapana, nuyaman bansang menibatan. Baluyo king pepabalo na ning Diyos, ing kayang amano, karing memale na ning Israel, at karela mi pasyag ing maya pabalita, ning kapanayan, king kapamilatan ng Yesukristo, agino daring sablang tao. Baluyo itang mga ragula bage, ameng apalyari king kabilugan na labwat na ning Israel. Magmula ka rin Galilea, kaibag na ning binyag, apenaral ng wan. Baluyo itang tungkol kang Jesus ning Nazaret, nung makanano na yung linya ng Diyos, king banal na Espiritu, at king upaya. Pablasang ing Diyos at Tsukeya, mintaya ka ring sablang lugal, darapat mayap, at pakayap, karing sablang inalipin ning Diablo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, parangalan tayo ning maya pabalita. Itangan po. Mi buklat laring banwa, ating siwala ning igpa, meron damya. Itiya ing anak kong kaluguran, makirandam kayo kayo. Ingino manatili kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Nga nang menaral 1. Ing darata nga katuki ko lalo yung mayupaya kesa kanako. Kalagman karing tali ng sandalyas, eko karapat dapat. Ako bibinyagan na kayo king danom, dapat yabinyagan na kayo king banal ay Espiritu. E may lambat kanita dinatang Jesus ibat Nazaret, Galilea, at bininyag ning Juan king ilog ning Jordan. Kasaka ng Jesus king danom higit ng mibuklat bigla ing banwa, at higit ng Espiritu, titipaya kaya antimo ing metong nga patipati. Meramdaming meto nga siwalang ibat banwa, nga nang sasabi, ika ing pagkamalan kong anak, keka tutukong matutula. Pagkamalan kong bininyagan ing mayap,
ng balita ng kagatang kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo. Mayapayabak po kay kayong sabla. Kaniting kapag masusyan, kaniting Domingo, pupupusan tane po ing panauna ning Pasko. At iting kapiesta na ning pangabinyag na ning Gino, ya po ingaw san tamong kaduang Epifanya. Uling inyang milabasan na Domingo, pigmasusyan taya kanita ing First Epiphany. At habaluta mo, inyang milabasan na Domingo, king solemnidad na ning pamipahayag na ning Gino, nung ninu iya, anting suluna, ning mabilog ayato. At ngayon naman, kaniting pangabinyag na ning Gino, pakilala na kay katamo, niting kapag masusyan, nung nanuneman. Inyang milabasan na Domingo, ninu iya, yung suluna, ning mabilog ayato, ning ketawan. Ngayon naman, pakilala na, bubulalag na kay katamo, ing misyona, nung nano, ing gawana, ing barasa na, ing paintungula na. Iting banalap ka kapag masusyanda mo, payalala na po king balang metong kay katamo, na ing binyag, ne po, ing binyag, ya ing umpisa na ning kay katamong pamaging Katoliko, ning pamaging Kristiyano. Inyapin po pansinan nyo, karing hanggang sakramento tamo, ing peka mo munang diling sakramentong tatanggapana, ning metong nga tao, ban kanita mayaw siyang Kristiyano, Katoliko, itiyapin po ing sakramento na ning binyag. Paganakana, niting kapag masusyan, king balang metong kay katamo pinaman, na ing sakramento ning binyag, ya ing umpisa na, ning pamaging Kristiyano ta, ning pamaging Katoliko ta. At uling magumpisaya pa mo po ing banduang 2021, nung lawanye at nepa mo king kayanakan. Halos apuluya pa mong Aldoya, Aldo to 10 days old. Bagay api naman pong tandaing binyag kaniti, ang tining magumpisa ta pa mo kaniting banwa, ale? Ing binyag na ning Ginong Yesus, yaing umpisa na ning pamaging Kristo na. Ing pangabinyag na ning Ginong Yesus, yaing umpisa na ning pamaging Kristo na, ning pamaging Mesiya na. Inyang may binyag yung Ginong Yesus, karin king ilog ning Jordan, bininyag ning San Juan, pakilala na iti, na kanita na magumpisa ing misyuna. Misyon tuturo, misyon manaral, linagene, akwana ng linage, ban dapat mayap, po, ban pakayap karing masakit, ban manatad, gawa, dapat kaligtasan. By the way, aliwa mo po ing danom, po, aliwa mo po ing danom ing tanda na ning binyag. Baluta mo kasi binyag, danom. Ing binyag, sisimbuluya mo naman po, tanda niya mo naman po ning pamagumpisa. Imbinyag, tanda niya mo naman po ning pamamuklat. Nung makanyan, umpisan niya king binyag, ing nanumang bayo. Bayong banwa, binyagan niya. Nung makanyan, umpisan niya, king binyag ing nanumang bayo. Halimbawa po, karing may kakaluguran, po, ban kanita, maging malino kaya mo, itingamanwan ko kaya kayo. Karing may kakaluguran, potang bayo ka sapatos. Anong sabyan, daring kaya kang kakaluguran? Uy, yus, bayo lang. Binyagan tanala, pandamusakan danokan ta rin kakaluguran mo, ding sapatos mo. Kasi bayo lang. Bayong banwa. Binyagan niya. Nano pa? Bayo yung gawaing baleyo, o bayo kong lipat. King tuknangan nyo, nanong gawan nyo? Pabinyag ing baleyo. Nyapin po tintamo nga usa na, house blessing. Pa-blessing, bale. Ala, bayo yung saken, nanong gawan, pabinyag te, pabless te, stroll tane, i-break in tane, o
O ini pa, bayo yung banwa, binyagan tayo king kapamalataning kay katamong liturhiya. King kay katamong mipas sa ebanghelyo, king pamamasa tamang Ginong Jesus di natangya, nepo at linapit ya, king ilog ning Hordan, ban papinyag yakangwan, at ban kanita, kay bat ng mabinyag ning Ginong Jesus, magumpisa ng kimot, king lagyo na ning ibana, magumpisa ng kimot, king misyuna. Nganapin po malino ya king kay katamong pamamasa, umpisa na pa mo nga na di natangi Jesus. Ameni batan king Nazareth Galilea, di natangi linapit ya kangwan, ban pabinyag. Ing binyag pinaman, tanda nening pa magumpisa pinaman. Ing binyag pinaman, tanda nening pa mamuklat pinaman. Pero nanuman pong bayo, pusaguli, wari po. Saguling magumpisa. Saguling magumpisa, lalong-lalo na nung bayo-bayo ka. Potang magumpisa ka, masakit talaga. Ating beyatan talaga. Potang magumpisa ka, kailangan mo ingatin kang kayabe. Kailangan mo ingatin kang kayantabe. Lawan niyo po, bayo ya po ing banwang 2021. Makanano may nga kakititi kang tao. Bayo ya ing banwang 2021. Makanano tayong akakit, iting parasan tamo, iting paing tungulan tamo. Managumpeta ba? O mabiguta mo? Sumulong taba pa mi biye o murong tamo biye? Sabi ko nga sa inyo, hindi po madali ang mag-umpisa. Biye pa mi asawa, biye tala asawa, saguli. Buo kang pamilya, manalakad kang negosyo, mag-umpisa ka, king obra mo, saguli, hindi madali ang mag-umpisa. Kung minsan nakakasira ng loob, kung minsan nakakawala ng gana, kung minsan mabigat, mahirap talaga, kung minsan alangan ka, mangapa ka, mangapkap ka, mangutang ka, pag anak ka po, sugradong miraras ka o milulugal ka kingalanganin, potang magumpisa ka. Neng kaya kasi alang kasiguraduan yan. Ingkutang, atin tapo bang parasan? Atin tabo pang paintungulan? Uwa naman. Atin, sugrado yata, pero naman po mako ing panganib. Naman po mako ing masakit. Naman po mako ing mapayat. Tandaanan tamo po, kailangan ing sika na nalub, kailangan ing kapibabatan pinaman, kailangan ing tetagan at tepangan, potang magumpisa pinaman. At tatandaanan niya po, ing panabilin ko, yung milabasan na Domingo, king mumunang Epipanya tamo, naning pega na kako, penabilin ko kay kayo, potang manintun ka. Kailangan mo ing tepangan na lub. At kapibabatan pinaman, anting tao, ban kanita, akit me, iting panintunan mo, iting pamitan mo, akwame, king biye mo. Ang yang naman po kaniting kaduang Epipanya, paganaka naniti kay katamo, na kailangan tamo po ing tetagan lub, kailangan tamo ing kapibabatan, kailangan tapi naman po ing tepangan, king pamagumpisa pinaman. At mabiela pureti, nung masala ka pa maglalawe, at makapit ka talan, king may minyag keka, king penibatan mo, nino, alang aliwa, nunay nga pong Gino. At nepo king kasantinging milalarawan, king kaya katamong pamamasa, lawe niya po, nepo, ing eksena na ning ebanghelyo, inya kanong kaibat ng may binyag, inyang binyaganan ng Juan Bautista, Jesus, king ilog ning Hordan, ikit na mismo ning Gino. May buklat siyang biglaing banwa. Nga na, kabuklat na ning banwa ating tini pa kaya. King anyo ning meto nga pati-pati. Buri ng sabyanita ating mantabe ating niyang kayabe. Ing espiritu na ning ibana. So kabinyag na ning Ginong Jesus, may buklat siyang banwa. Aliwa mo ita, pepakit na ning Gino, ning Diyos ibana ating niyang kayabe, kayantabe ing anak na. Aliwa mo ita, dimdam ne pasiwala ing ibana. Yan, ing tunay kong anak, ing pakamalan kong anak, kaya tunay kong matutula nga na. Ang yang naman po ita mo, manibatin niyang may binyag mo, inyang mga latita pa mo, inyang pabinyag da katamo, ring pengarita mo, may buklat mo naman po, ing banwa kay katamo. Inyapin po yung house da kay katamo na ano, bininyagang katoliko. Kasi may tatakan tamo, atin tanang kayabe, atin tanang kayantabe, nino, Diyos ipa, Diyos anak, at Diyos Espiritu Santo, inyapin po potang maminyag,
Daramdaman tayo, ing pastol ng sabyana, bibinyaganda ka. I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nga na, so atintanang kayabe, atintanang kayantabe, inyapin, pagka nakapo, king balang metong kaya katamo, etapo sana tatakot magumpisa. Uling na kaman magdili-dili, atin kang kayabeng parati, at iti alang aliwa, nunay nga pong Gino, ewari. Katatakot magumpisa. Nakaman magdili-dili, uling kayabe meng parati. Nano mo po yung sukat tamong daptan? Lagi ka, sumulong ka. Isundo mo ing pamangawa mong mayap at gusto. Nung nanulaman po rin kamal yan king may labasan, mabiyasa o may biyasa tamo, sana karetingan. Agyo mo, ikang daw. Agyo tamo po, bakit? Uling bininyagan tamo. Mitatakan tamo, king lagyo ning ipaanak at ning banalay espiritu. Nga na po ning ebanghelyo, o yan, ing pakamalan kong anak, kaya tunay kong matutula. Potang katatakot, potang lalagay ka, susulong ka, at daraptan may maya patusto, damdaman niya rin, ing siwala na ning apong Gino, nga nakeka, ika, ing anakong pakamalan, keka, tutukong matutula. Lakuan ko lamo po reting amano kaya kayo, anting pabakal, king balang metong kaya katamo. Pagka nakapo, nung eme umpisan, ing siwala na ning Diyos, eme damdaman. Nung eme umpisan, kapilan man ning Diyos, naka asawpan. Nung eme umpisan, ing boses na ning apong Gino, eme damdaman. Nung eme umpisan, ing Diyos kapilan man, naka asawpan. So, katatakot magumpisa. Uling ating kang kayabe at kayantabe, at iti alang aliwa, nune, ing Diyos amabye. Talagad ka man ba? Kaya katamo ya pong ening ipasyag, ing kaya katamo kasalbandayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, idpang mayupayang tuto. Lina lang king banuat yato. At kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong aginutamo. Tengagliking upayaning banalay espiritu. Mibait kang Santa Mariang Birhen. Linasalalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete. King katlong aldo sinubliyang mebye. Pepaytas siya banwang makaluklok wananin Diyos, idpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka rin mabye ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasubirang meding mete, at king di alanang ka. Amen. Pisan metong naning Gino, tamang Yeso Kristo, manalangin tamang ene king ipatang at supanwa, karing kay katamong kayadwanan, adwan tamo kaya, king kaya lang pakibatan. Karing balang kayadwanan, ngayongan pong maniga po, Gino, pakiramdaman mo kami kapamilatana ng anak mo. Ulitan niya po. Kiramdaman mo kapamilatan mo. Hanggang matwa, King Jesus tunineng at aning Diyos, at para ka rin hanggang magdulap kaya, manalangin taking. Gino, pakiramdaman mo kami kapamilatan ng anak mo. Para ka rin hanggang bininyagan, mielasanang anting pakamala ng anak ning Diyos, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman mo kami kapamilatan ng anak mo. Para ka rin hanggang sasalpantaya kang Kristo, ban agad lang misan metong, king metong akasalpantayanan, metong akapanayan, metong alugod at metong akatawan, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman mo kami kapamilatan ng anak mo. Para ka ring ingbyera, mistulang alang kabaldugan. Para ka ring alang pag-asa, paulining karelang kamalyan. Para ka ring hanggang magdili-dili king bie, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman mo kami kapamilatan ng anak mo. Para kaniti at king balang komunidad Kristiyana,
Ban miyabe tamong pagdulapan ing kaburyaning Diyos, at mangong sikanan ibat kaniting Eucharistia, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pagiramdaman mo kami, kapamilatan ng anak mo. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayatuanan. Paraking kapasalamatan, daring familia ng Sardas at Luz Medina, ding Metacon Exclusive Group at Romulo at Doris Salmario. Paraking kebaita ng Janelle Pineda, at paraking espesyal intensyones dari Emeline Guevara Angeles, Rachel Ann Tolentino, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Marie Cris Paldeng, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Leila Abiog, Maria Cristina de las Armas, Lydia Fuentes, Trina Yazon, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitui, Catherine Paldeng, Rica D., pamilya ng Nenet Valdecantos at Caroline Gimotea. Paraking ligtas ng pamaglakbe, Jason Sanchez, Harrison Sanchez, Jessie Calbang, Michael, Hannah, at Liam Samuel, at Aris at Christina Gamboa. Paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Padre Francis Dison, Reverendo Padre Norman Vitug, Antonio Simbul, Cherry Cagno, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Felicidad Mesina, Gina Torno, Demetrio Simon, Pio Cesario Pingol, Olga Mangalos, Merla Mangalos, Godofredo Ibarra, Marilyn Mangalos, Anwil Rafael Sampang, Angela Barlin, Familia de las Armas, Familia Barlin, Josephine Falapox, Baby Liam Samuel at ding sablang kapatid tang masakit. At para king alananggang kapaynawanda, ring pakamalan tamong meyango na biye, lalong-lalo na ring kapatid tamong Dinorma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Pamphilo Masangkay, Mariano Campo, Maria Pamintuan, Onofre Villanueva Senior, Lorenzo Diaz, Marcela Bondok, Ricardo at Corazon Manyalak, Belia Misiano, Jose Taniedo, Jericho de las Armas, Salvador Santelices, at ding sablang kaladwaging purgatorio at detangalan ng makaganakapakarela. Makanyan mo naman, para po king kaligtasan na ning balang metong kay katamo, laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan na at kaligtasan, na ring kapatad tamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan na ring kaladwada, ting pakamalan tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan na ring kay katamong ganaganang frontliners, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami, kapamilatan ng anak mo. Ngini po at duwan tamang sarili tang kapagnasan. Uy pami nga tsubanwa, pasalamatan ta ka, uling ikay ngipame. Ibiyeme kay kami nga ning banal mong Espiritu, at tipunan mo kami, panlugod at munye kapuriyan kay ka. Ngenit manggaman king alang angga. Amen.
Talakad ka. Manalangin kayo kapatid, baning kay kadamong daon, matanggap ya, arapan ni Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sana ng ginuhiting daon karinggamat mo. Ki kapurit kaligaya din kayong lagyo. King kaya katangin ka sa plalat ng mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, pagmasusyan mi, ing pangapahayag ng Kristong kay kang anak, amilalako king kasalanan ng yato. Tanggapan mo reting kay ngayon at papustan mong makisan metong la, king kayang sakripisyo, uling ginuya, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya ka antimurin, iyat na yoring puso yo, makayat na no king Ginoo. pasalamadan dayeng Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunebin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang barati, at numan karino ipa Diyos kangalangang gatlubos mayupaya. Pepakit me ulaga ing binyag abayong kalamibat keka, kapamalatan daring waga at bagay makapagmulalaking ilog ning Hordan. May ramdam yung siwala mong ibat banwa, bangisingan mo ke kasalpantayanan king pangaatsuning amano mong mikatawan tao, ang eni at tsubu salme. Ing espiritu mo meyakit siya king anyuning patipati, pe pakilala ni Jesus anting ke kang talasuyo at linyan me, kambening tula anting Kristong mituburan ban magdala karing kalulu king maya pabalita ning kaligtasan. King mapupus-pupus ming tula, kakablas mi keti king yato ing dalit daring anghel karin banwa, ngening pupuriyan da ka king kekang ligaya manggaman king alanangga at ngamingang kakanta. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus,
Tunay ka pinbanaloy ba, kay panibadaning sablang kapanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, panbarake kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon ko sang loob king bamaylas at kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat yake ka, pirason at binyene karing kaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay banding apunan, kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, at binyaning kalis karingging disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kanide. Iti ang kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talagang gang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban keta may patawaran na rin kasalanan, dapta niya iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Kristo bintang niya at nanang niya pa, Birhen Maria, ibait niya. Kristo bintang niya at nanang niya pa, Maranatha, Amen, katangya pa. Inyang ini gaganakan mi o ipa ang kamatayan at pamanyobli ng mebya ng anak mo, daraon miya keka iting tinape ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang dalagadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming bagamwa mo, kingi kaming ansanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong, ning balalay espiritu. Ganakan me o ipa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, Florentino ing kay kaming Obispo, Ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan miya naman ing anak mong Norma, ay naus mong meko na ketiking yato. Antining king binyag, meteye kambe ng Kristo, miragayanan niya naman sa naking kayang pangsubling mebya. Ganakan mula naman ding kabadad ming pepay naon at manenayang subling niya, at ding sablang meyang unabye. Tanggaban mo sana, king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya be ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya be ring apostol at ding sablang santo. Isan Judas Tadeo o kay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilata ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan na, kambena kaya ipangmayupayang kagumning banal ay Espiritu, pupurian dakat paranganan,
Inipon, di mo anak ng inampunin, kaya katamong malugod ang Ginoo. Maus na mong inikaya, kari nga manong tiro na, kaya katamo. Igabos mo kami o Ginoo, king sablang maro, malugod mong ipagkalubing kabayapan king banawon me. Ban king kasopaning kay kang bagalulo, parati king may kabos king kasalanan, at miligtas king sablang galigaligan. Kabang mane naya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talabangabos. Uling kaya kayong kayarian, at ing kayo payan, at ing ligaya manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo, karinggay kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nailawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia. At pamayapan me, ang panbilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Ipakita po ngayon may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayo ng sabla. Kapayapan po. Kasalanan
Emmanuel, Yesu Kristo, iyang kordero ning Diyos, sumilalako king kasalanan ning yato, mapalad na ring mayaos king dulang ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka. Dapot kas miyay nga mano mo, humayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. O Ginoo, pakanan mo kami king tinapeng ibad banwa, king mit mong kasalpantayanan, damdaman miya sana yung anak mo, at maging anak mo kami king lagyo at king katutuan. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Lukluk tapo saguri for some announcements. The Feast of the Santo Niño, a nationwide celebration, very unique to the Philippines, is commemorated this year on Sunday, January 17. As a traditional religious practice, our parish joins the rest of the nation in commemorating this feast of the Santo Niño with the Triduum on January 13, 14, and 15, Wednesday, Thursday, and Friday, before the 6:30 evening masses. Our schedule is as follows: 5:30 p.m. Holy Rosary, 5:45 p.m. Novena for the day, 6:15 p.m. Triduum in honor of Santo Niño, 6:30 p.m. Holy Mass. Starting with the anticipated Mass on Saturday, January 16, and in all Sunday Masses on the Feast of Santo Niño on January 17, children will be blessed, actual and online. Those present in the church will be gifted with sweets and candies toward the end of each Mass. Along this line, we must welcome donations of candies and sweets from our parish community. Please forward this to our parish office on or before Friday, January 15, so this can be packed, ready for distribution to our children. Thank you. Please all kneel for the Oratio Imperata. Manalangin tamo. O Diyos sa ibami, lalapit kami kay kaniting masipit a pamangailangan me. Adwan mi kay kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit nat me kamate na karing dakal atawo. Ipanalangin mi ng tabayanan mo ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo ring sablang doktor, narsis, ading sablang lilingap karing may salunan. Ban makasuyo na karing masakit kang bening belwan at masabal. Ipanalangin mi laretang miyawan na. Kumayap na lasan ang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang may hangong nabye. Pagkala mo kay kaming grasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king ikakayap na ring sabla, at ban makasahop kami karetang atsu king pamangailangan. Ipaniga pumikeka, ing patuk nangan mo na sanang pangakalat na niting virus, at ing pangakapos mi karing takot me. Pagkala mo iti king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibye ampun magari kang bemo, king kameto nga ning banal Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na hindu ning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi kay kaking kakulangan me. Nunay bagkos mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, indu ning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Inginu manatiliya kay kayo, At kaya kaantimuin. idukuyo ring buntukyo at manigapuking bendisyon ng Diyos.
ing balang mayap akalam manibatan ngan kingipaning sala. Manano na sanang ipagkalog na kayo ning Ginoo ing kayang grasya at sablang kanuhanan at ikapos na kayo king sablang kaligaligan kay kabana niting bayong banwa. Amen. Pagkaluban ako sanang matibe kasalpantayanan ning Ginoo, alang kupas a kapanaligan at lugod a manatili manggaman king kapupusan. Amen. Panuana no sana ring sablayong aldo, at dapat king kayang kapayapan, pakiramdaman din kay kayong panalangin, at tayra na kayo papunta, king biye alang angga. Amen. At bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu, Amen. ing Santa Misa, mayarine, umeno ko ngan ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat King Diyos. Tayong banwa, tayong yato, tayong kahuwat, tayong panahon, tayong kapalayan, alam namin banwa, alam hindi, alam tayong iyon. Inamasyain pabagla, awan mong pamasika, salamat at kapinamu, salamat Panginoon. Tayong banwa, tayong yato, tayong kahuwat, tayong panahon, tayong kapalayan, alam naming banwa, alam hindi, alam naming Ginoo.